Ungwele luphawu lwekulalela nekuthembeka kuNkulunkulu. Sibidelwe ebungcweleni. Lolu luhlelo lolulethelwa yiMbabane Church of the Nazarene lolungena njalo ngabomsombuluko ngensimbi yesiphohlongo kusihlwa emsakadweni weliphimbo lelibandla iVoice of the Church. Incwadi yaPetro yokuqala sahluko sekuqala livesi la-16 lithi, yibani ngcwele njengoba nami ngingcwele. Ngikubingelele mlaleli namhla kusihlwa egameni likaJesu Kristu inkosi. Ngiyakubingelela ngingisandile ngwakamdluli ngihamba naye umfundisi Sifiso Dlamini sibuya ebandleni leMbabane Church of the Nazarene lalapho sikhona kuseceleni kwakaSebenda naseceleni kwaka-Eckhart. Siyakubingelela mlaleli, siyambonga uNkulunkulu ngemusa lomangalisako lo ungagcini ngekusinzisa idona entetho, kepha umusa wakhe uphinze usethwale indlela yonke sisahamba endleleni yekukholwa. Siyakwemukela elihlelweni sibidelwe ebungcweleni. Siyakholwa mlaleli ukuthi ukhonde kahle ekupheleni kwempela sonto, ukhonile kuyayita inkonzweni noma ungakakhoni ngedizathu letahlukahlukene. uNkulunkulu khona uthina lelinye lithuba namhlanje sinawo umsakado uyasipha uyasiphakela livi lenkosi linceke ukuthi uNkulunkulu siyadiva ingena diphuma solo ditela mine nawe uyatisebenzisa uNkulunkulu empilweni yethu ukuthi sikhule kumadini yena sikhule nasemseni. Siyakubingelela TK namhla kusihlwa egameni likaJesu. Amen mfundisi. Siyabonga Nkosi, siyakholwa ukuthi niligwabe kahle. Amen. Amen. Kuhle mlaleli kuyohlanganyela lebazalwane uthi umbhalo wemaHebheru ningabuyekeli kuhlangana njengoba labanye sebaqalile kwenda. Uyathi na ukuhlangene TK uyile enkonzweni wena uyela ke uvalivi lenkosi kumfundisa alishumayela kepha qhanga umvumzalwane nje lo myakufakazele uve uphakama emoyeni lo myaqhamuke neliculo kubathe uyathi leliculo bengilidzinga leli. Ngakho ke mlaleli siyakhuthata ukuthi sowulivile livi laNkulunkulu emsakadweni lesimbonga koNkulunkulu ngawo lo msakado ungakuyekeli kuyohlanganyela futhi kuhle nalo kweluswe umntwana kaNkulunkulu ngoba phela thina sidimvu delidlelo lakhe. Ukhona umfundisi Dlamini ngidabniketa lithuba kulolu sibidelwe ebungcweleni asesendlule kunati timemetelo eMbabane Church of the Nazarene dikhona tinkonzo temthandazo njalo njengalesithathu nga1 emini nanga6 entsambama kanti ngelisonto diba khona tinkonzo letimbili tingena nga8 kube yesingisi ekseni bese nga10:30 kungena isiswati. Lokwehlukile nje ukuthi kuleli sonto lesiyakilo umlaleli isitawube sine joint service itawube iyinye inkonzo. Bese ke mlaleli sithi ke kule njengoba siphuma etimvuselelweni sibongile mlaleli wena lophumelele wangena kanye nathi etinkonzweni njengoba umnyango bowuvulekile. uNkulunkulu wasibusisa kakhulu lalapho bekunesicubule lesithi flourishing in the house of the Father. Sabusiseka kakhulu nakulembela sonto ke mlaleli kunalenye imvuselelo lesiyilungiselelwe iWomen's Ministry luhlangothi lwabomake ngaphasi kwetheme lethi ungamniki sathane indzawo emshadweni wakho noma ke emndenini wakho. Lalapho khona sitawube sinaye mageza nelemaziya lotawube asikhonda kusukela ngalesihlanu entsambama kusukela nga6 entsambama ngalesihlanu. Lapha ke mlaleli bomake bathi bameme wonke umusha ungibabe ungibani uyatsika ukuthi umuve uNkulunkulu akuhlomisa ukuthi ke ungenda njani ukuze isathane angayitholi indzawo emshadweni wakho noma emndenini wakho. Kutawuthi ke ngamgcibelo nga9 ekseni bese ngilapho ke bomake bathi ungene egumeni bodvana ahlale nabo make maziya kuso lesihloko bese kusentsambama ngalesithathu bese siphindze siyabuya sonke bathi wonke umenyiwe kuso lesihloko. Don't give the devil a foothold in your marriage. Livesi Ephesians 4 verse 27 umenyiwe ke mlaleli umenyiwe akusilo inkonzo yebasenBabane Nazarene kuphela
wonke nje lofuna kuhlonyiswa ukuthi angamvikela njani umndeni wakhe noma umshado wakhe umenyiwe siuvikele ngekwelivi laNkulunkulu. Bese ke ngawo umgcibelo nga10 ekseni bantu labasha nabo balungiselelwe ukuthi batohlonyiswa nanabo esifundweni sabo lalapho khona batawuhlonyiswa khona ngama-effective study skills kokuthi utadisha njani ngendlela letawuwenta kube nenzuzo ukutadisha kwakho nekudilisha nepressure ekufunzeni kokuthi ungahlonyiswa njani kuze kuthi ipressure ingakukhinyabedi bese bakhulunyiswana ngendzaba yobudlelwane lobuhle ema-healthy relationships bese baniketwa nema-revision tools ngako bantu labasha nani bantu abesikolwa fikani embabane Church of the Nazarene nitowuhlonyiswa ngaletikhali leti umenyiwe kemlaleli etimvuselelweni lecala ngalesihlanu letilungiswe Women's Ministry kanzi nalabasha ngemgcibelo nga10 kangalonjalo nabo banesifundo sabo lesibalulekile. Mfundisi Lamini siyakwemukela namhla entsambama. Ngawucela Nkosi ubingelele umlaleli bese sithola livi lenkosi. Praise the Lord. Amen. Umntaka kubingelela TK siyakhusela Nkosi. Amen. Praise the Lord. Siyabonga abendluli kusinika lithuba umuntu akathathe lithuba ngokuthoba lokukhulu usele balaleli bonke kuyo lenkonzo lemgcoka kangaka. Amen. Sitibongela kakhulu uNkulunkulu kusipha emathuba lamahle. Hallelujah. Ukuthi sitohlala kanye nani bazalwane. uNkulunkulu siyamhlonipha ngalokho. Amen. Bazalwane kude lesitakushintsha la. Ithimi yethu vele ikhuluma ngebungcwele. Amen. Kodwa ke sihloko sethu salamhla sitawuthi holiness and evangelism are inseparable. Hallelujah. Kulukhuni kukwehlukanisa indzaba yekuphila bungcwele nekuhambisa nekuhamba kwelivangeli. Amen. Hallelujah. Amen. Kude indlela lesingenda ngayo ukuthi livangeli lihambe nasingashiya bungcwele ngemuva. Yeah. Inkosi inibusise ngicela baba emdluli asifunzele Matthew 5 kodwa nje esitabe sinake 16 kodwa nje baba emdluliso ungaqala 13 wehleke uyogcina ku16. Matthew sahluko 5 sicale kufunza kuverse 13 kufunzeka kanje. Nina niluswayi lwelive kodwa nangabe luswayi selulahlekelwe bunanzi balo pho lobunanzi balo bungabuyiselwa njani? Ngalusela msebenzi walutho kuphela nje ukuthi lulahlwe ngaphandle lunyathelwe ngetinyawo. Nine nikukhanya kwelive lidolobha lelakhiwe entsabeni lephakeme lingeke lisitheke. Kude umuntu lokhanyisa sibane bese usibeka ngaphansi kwesitsha kodwa usibeka endzaweni yaso kuze sikhanyisele wonke umuntu losendlini. Kanjalo ke akukhanye ukukhanya kwenu empikwe bantu uze babone lokulungile lenikwendako bese badumisa uyihlo losezulwini. Siyabonga baba emdluli asesivale emehlo babe wethu lohlele esihlalweni sebukhosi. Amen. Ngubani Nkosi longahlangana nawe Nkosi asale anjengobe anjalo. Siyabonga babe ukuthi nasitsinzene nawe kwabonakala. Sawubonakala Nkosi nemehluko. Hallelujah. Ngiko Nkosi la lesitakumemedela ngoba kumenyetelwe nguwe. Yeah. Egameni lakho Jesu Kristu waseNazaretha siside Nkosi. Singalingisi ligcoma lelibanga umsindo. Kodwa uNkulunkulu sekunake nakulokukhuluma ngakho. Nasikhuluma ngekuhamba kwelivangeli. Lamhla uthi wena ngeke sikwehlukanise nekuphila impilo lengcwele. Hallelujah. Ngithi uNkulunkulu lofuna usebenzisa thina. Amen. Kuyenteka Nkosi sanze ngemlomo. Kodwa tento tethu tiphikise.
Yeah. umelana nako ke wena uNkulunkulu uthi asikwehlukanisa. Amen. Asime epulpiti sikhulume sente konke kuvumelane nempilo lesiphilayo. Hallelujah. Bungcwele ukufunela lo uNkulunkulu siyabonga egameni lika Jesu. Amen. Amen. Mlaleli lasifunza khona ngicela ukukhuluma emagama etikwa lesihloko. Ngikhuluma emagama lengake ngawakhuluma lokuthi nasikhuluma about holiness bungcwele. There is nothing lesingayikhuluma bungcwele i-characters milo Yeah. semuntu lesihlanyelwa nguNkulunkulu. Amen. Lo bungcwele lesimilo lesi sihlanyeleka mzukwana umuntu avumelana naNkulunkulu. Nawusengakhona ukuthi uNkulunkulu umvumele, it's impossible to attain such a character. Asifinyeleli kulesimilo lesi. Kungakho ke kulesihloko lo mbhali uthi lolophethe lo mlayeto kuze umlayeto wakhe utophila kufuna kuphile le character. Amen. Singaba nawo umlayeto lomnanzi ube futhi ube nemaqiniso kodwa similo sethu siphikise. Futhi impilo lengcwele yenda ukuthi emagama ekuvangela ethu ethenjwe. Yeah. Whatsoever we say about God, le evangelism lokuhamba kwethu kwenda lobungcwele bethu bugcame. Le kwenda ke le mission yaNkulunkulu bazalwane. Yeah. Ibe easily accomplished bese yendeka kalula. Amen. Inzaba yekuthi ungehlukanisa kuhambisa kwelivangeli ukuhlukanise nalokuphila lempilo lengcwele. Kufana nekuthi lelivangeli olihambisako ucoca nje tindzaba letingena endlebeni tebantu tiphinze kuphume. Kodwa info lebanga ukuthi lelivangeli olihambisako lime liqine. Ngilokuthi lento loyikhulumako lento loyiphethe iphatheka ngobe lesimilo sakho sikufakazela lo. Lapha nje bazalwane sihleti la sihleli sikhuluma ngemgcwele. Kafisha, we are trying to bring back the character of God as we preach the gospel. Livangeli lichithiwe la ngaphandle liyashunyayelwa. Bonke abantu baphumile emabhasini etaladini emasonweni nakavyosis busy bathi lamagama lamanyenti lesiwakhuluma ko angunu nangabe ede similo lesifanele lesithi thine kuphila impilo lengcwele. Amen. Lapha ngibhalile ngathi holy living make Christ visible in our character. Hallelujah. Lokusho ukuthi lokubonakala kwaNkulunkulu nangabe thina sitimisela kumlalela uNkulunkulu sende lokulakushoko. Kwenda lo uNkulunkulu singaconzi labantu kulokwenda kwethu lesithi ngecharacter yethu. Labantu babese babona tinhlavu tsite letiveta ukuthi uNkulunkulu ungubani. Hallelujah. Lokusho ukuthi TK inzaba yokuphila bungcwele itihambisela lo yona nje livangeli. Amen. Uyathi noma ungakhulumi lutho TK inzaba yebungcwele ayidzingi nekuthu atharishe a word. The way you present yourself, the way you conduct yourself, lendlela lo tiphatha ngayo yenda babone ukuthi I can get something there because impilo yalomuntu ingenda ngiyalangadelela kuhlala naye angitshele lokuthide empilweni yami. Hallelujah. Bazalwane uNkulunkulu akasisiteni, uNkulunkulu akasisiteni la sifunza khona ke bazalwane. Jesu mina uyangimangalisa mdluli. Yeah. Jesu lapha na ungamnaka kahle wenda lento lebeyendwa nguMoses. Moses abelanza umthetho kuNkulunkulu. Akuphuke aye enzabeni Sinai
afike ahlale naNkulunkulu bekungayi bonke labantu Yeah. but bekuyayena abeseke yena so uyajika so uyothululela kulabantu Yeah. lapha sibona Jesu kukhuphuka yena uya entsabeni Yeah. naka entsabeni babhali basitshela ukuthi abekwenda purposely abefuna ukukhombisa emandla ebuprofeti bakhe more than Moses. Amen. Uthi lokuthi bathi lababhali lokuthi ayelentsabeni lena entsabeni le environment beyivuma mdluli ivuma lokuthi labantu bebakhona ngebunyenti babo Yeah. batoti thathela lomthetho Hallelujah. bekungabi ngilabafunzi kuphela bese kuba ngibo bonke labantu kani prior bekuba nguMoses yedwa bese bayomwiltisa lendasi Yeah. bamsole kodwa lapha Jesu sowuveta ukhuphukela entsabeni ngeintention yokuthi ufuna labantu baphume lemasinagogeni baphume lemakhaya bakhuphuke lomsindo uvakala webukhona baNkulunkulu. Amen. Jesu uyangijabulisa lendlela latihlanganisa nayo ukhomba ukukhumana kweNew neOld Testament kulengcondo yekuhanjiswa kwelivangeli lapha bazalwane siqala kubona indzaba yebungcwele lokuthi Moses abelanza bungcwele ayonika abantwana bakaIsrayeli. Yeah. Lapha sesibona Jesu uto demonstrate ukuthi ubungcwele uexpect ukuthi kwendekeni. So ke le audience yakhe beyiba inyenti lapho akhoneke kushumayela alethe i-contrast emkhathini we-background ye-kingdom of the grace ne-tradition indzaba temthetho abehlanganisa lokho awuletha lo mehluko le kulomthetho waMoses lengcondo kulabantu bebayithatha njengemthetho nje lodako Yeah. kodwa ngalendlela uNkulunkulu Jesu lasakhuluma ngayo la lento abeyikhuluma beyingalethwa ngumuntu bebativela bona Hallelujah. lamandla kaNkulunkulu lomsa waNkulunkulu bativele bona. Amen. uNkulunkulu akasisiteni bazalwane uNkulunkulu usethembile ekwethuleni umsebenzi wakhe edimpilweni tethu. Hallelujah. uNkulunkulu futhi utiveta bahlangene naMoses kodwa kugqama lokuthi uNkulunkulu is the greatest prophet. Amen. uNkulunkulu ke akasiteni bazalwane lenzaba yebungcwele it's a call to action rather than passive belief. Shoti bazalwane, it's all about demonstrating faith visibly. Lokshoti khuluma ngemisebenzi lemihle le expecteke kithi lekungiyo letawuletha umehluko wekuthi livangeli litikhulumele Hallelujah. esiphelo kwenda kwethu lemisebenzi lesiyendako as we worship God ekuhambeni kwethu nababe uNkulunkulu. Amen. So ke lo 16 bazalwane simthanziswa yini 16 usinika umcondo ukuthi nakathi nine babe mdluli nikukhanya. Yeah. Lokukhanya la khuluma ngako la uthi representer the character of Christ that should shine. Hallelujah. Ekholweni nakakhuluma ngalokukhanya uthi nine nonke lenilandzabeni njengoba ngikhuluma nani nasikhuluma ngalokuthi hambani nibe kukhanya noma ke nine nikukhanya kwelive lokusho whatsoever low lengiyethulako nyalo nine jikani niyeveni jikani nihambe kuwonke lomhlaba nine lelendzabeni Yeah. bese niyahamba niyokhombisa lokukhanya hambani nikhombise kubantu ukukhanya hambani nikhombise Yeah. kubantu ngeluthando Hallelujah. nikhombise kubantu ngemusa Yeah. nikhombise kubantu ngesimilo Yeah. lesikahle uthi ke uNkulunkulu ngendeleni lokho Jesu uthi ngendeleni lokho nyalo ninami landzabeni nasiphuma landzabeni yehlani niyoba kukhanya ningayifihli lento le phasi kolitafula meaning uthi show up bazalwane lempilo lefanele lo light lo usho a character lokusho ukuthi thina bazalwane info lesingakhona
sifuna kugqama ngayo thine akusiko kuma eredweni nje siba seMerywise simemedele but kuthi nasebahlangana nathi emgwaqweni sesihamba nabakomba ukuthi nangu lo mdluli ovamakhuluma eredweni letinfo dihlangane le light bayibone because nangu lo sifiso mdluli lahlala metfula ukuthi uyashumayela bathi nabambuka bamkhanze asibane bamkhanze aletha kukhanya ukuthi ke lokhu la kumemetelako ka VOC kubese kuyahlangana ukuthi uyathi kuyahambisana lokhu la kushoko nanaku lese sikubona empilweni yakhe. When you are talking about the light, you are the light of the world. That means your character should show who Christ is. uNkulunkulu kufuna ashine empilweni tethu simakholwa simukhombise ngetinfo letihlukahlukene letifeta kuNkulunkulu. Living a holy life or a living holiness makes us to be the light that Jesus is talking about. Hallelujah. Lokho uthi uNkulunkulu nje la nakakhuluma ngalokungcwele ukhuluma ukuthi ngilempilo thine lekumele siyende. Bazalwane lamhla umuntu utomemedela lokuthi we are the light of the Lord. Amen. The light that we are talking about, there is nothing else other than inzaba yokuthi ukhuluma njani nebantu lokho kwakha i-character. Uphila njani nebantu, ugcoka njani babemdluli embi kwabantu, usebenzisana njani nalabantu kungaba kusemsebentini kungaba kusesontweni. Everywhere we go donke lento lesikhuluma ngato takha what we call a character. Lelithi ke iBhayibheli the character it is the light of the world. Ngiko lokubese kwenta umuntu akhonakale kufunzakala lama actions ethu bazalwane ngiwo lalafakaza kangcono letinto lesitenda la kubantu letinto lestikhombisa la kubantu noma singaba nemagama lamakhulu nema prophetic sermons lanjani but in the absence of the character bazalwane we are going nowhere. Ngito memetela lokho bazalwane sitele lokho la TK uNkulunkulu akasesiteni nawe nje TK nguvela buhlungu ngoba uhlala nathi la uthi so uhleli nathi la babe ubese mnakethu lasiphumelela ngaphandle uva indzaba tethu nekwenta kwethu siphinze stokuma la. But here the verse is talking about we are the salt. Amen. We are the light, meaning our character should resemble Christ. Hallelujah. Akavele uNkulunkulu agcame ngetimilo tethu. Babemdluli ngiyamcela uNkulunkulu nami angiside. Uyathi sengimile. Hallelujah. Ngafaka na impopho yaka VOC. Bathi nabathi basibaphumela ngiphumela ngaphandle. Bathi nangi lo sifiso loka VOC. Ithi le nkulumo ngiletha impilo yini kubantu le character yami iletha ini kungakho ke kulesihloko sethu bazalwane sibese sithi ke holiness and evangelism ngeke kwehlukanise na ufuna kuhambisa kahle livangeli phila impilo lengcwele kutawukwenda into takho dihambele kahle. uNkulunkulu akasibusise siyabonga babemdluli sicela usithandazela Babe siyabonga ukukhuluma kwakhona namhla kusihlwa egameni lika Jesu. Wena akwendeki ukuthi ukhulume lide na ukhuluma kithi ukhuluma lokho lokufanele ngesikhathi lesifanele. Hallelujah. Siside uNkulunkulu moya longcwele sibe ngiko lokufuna kithi nalokubheke kithi. Sina umlaleli uyakwadi kwehluleka kwethu uyawadi amandla ethu lapho aphasi khona uthi umhlabeleli anginje ngawe eJesu kepha ngiyadama ngiside ngize ngifane nawe. Siyabonga umthandazo wethu la emsakadweni sisakhuluma nemlaleli ukuthi nguwe wedwa eJesu longasisida sigwalise ngomoya wakho longcwele kuze kuthi sibe ngiloko lokubhekile kithi ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Siyabonga mlaleli sibitelwe ebungcweleni lusho njalo lihlelo luthulwa imbabane Church of the Nazarene. Umfundisi namhla liview lithethe kuMateyu 5:16 livi lelithi kanjalo ke akukhanye kukhanya kwenu embi kwebantu. Mlaleli kanjalo ke akukhanye kukhanya kwami nawe embi kwebantu kuze babone lokulungile lesikwendako
bese badumisa uyihlo babe wethu lo sezulwini. So ungashaya ke mlaleli ukhona TK utawuqhumanisa nemfundisi 78436839 uyilobole ngembuzo noma leyo comment longathanza kuyenda. Lelo vesi liyangihlupha leli mfundisi ngoba Jesu ukhuluma ngebantu lengathi siyaba imagine ukuthi babusisiwe labanje sokuthi kusuka sokuthi nineke nikukhanya ngathi usibeka liqala asesivumlaleli ukuthi uthini siyakwemukela mlaleli sibidiyo obungcweleni. Nkosi yami namhla nzambama Nkosi yami siyanibingelela abafundisi emsakadweni. Haleluya. Yami ngwakasibanze endaweni yasenhlangano kukhona lengufako noma angakakusho babe Mdluli uthi umlangeni lento asingabathathi bantwana bethu sibafundise ukuthandaza sibafundise buya esontweni nekufunda imibhalo kepha sibalele ukuthi bamadi uNkulunkulu ngendlela lesitawuphila ngayo uthi akusuke endaweni lefanele ngiyakuva bafundisi bami ngimanje la ekutheni mina ngiva uthi asithi sibafundisa kuthandaza noma sithi sikhuluma but lisuke letinhlitiweni letinalo ubungcwele noma letingcwele ngokuthi nje siphile lempilo labantwana bathi bafunza lokuthandaza babe bambona lo Jesu aphila. Amen. Lakithi ngiyaniva abafundisi bami uNkulunkulu akasigcinele nine kusahamba lelivangeli laNkulunkulu manje simela ebungcweleni kunokuthi sithi abathandaze but basibone lokuphila kwakho babedlamini bufake labazalwane emhlanganweni ngoba akungabi livangeli lelitasifaka emhlanganweni ukuthi kodwa lento lekhulunywa ngibabedlamini iyaphilisana iyashayisana mothina lokwazuza umusa uNkulunkulu akasigcinele nini bafundisi. Amen. Siyabonga goje enhlangano. Ugcizelana liphuzu lebengilenda umfundisi babe sibanze ukuthi Jesu lapha ngathi usibeka liqala. Uthi akasho sibabusisiwe lababukhanya uthi nine ningilokukhanya. Nine ningisawoti. Ingabe kuhamba kwami nekwamba kwakho mlaleli vele kuyadleka yini kulabantu lesiphila emkhatsini wabo 78436839 ungaba kushaya nje ube wegcina mlaleli uthole umusa utaqhumanisa TK Emdluli nasisakhuluma uyanaka ukuthi Moses bekungiyedwa bekalanza umthetho ayobanika but la Jesu ukuphuka uyalenza bene ya Moses but akasakuphuki yedwa akasakuphuki nebafunzi but sovumela bonke uthi lento le angifuni mina nive ngabani ngoba sekinaku lokusho komdluli uthi sengini lokhaya amen anisaphathiswa but you are the light lokusho ukuthi go and do it nangumlaleli wagcina siyakwemukela mlaleli siyakwemukela mlaleli sibidelo obungcweleni uyevakala emsakadweni Ngiyesela mfundisi yebo mlaleli yebo kuyevakala maziya yebo mcanco yebo mfundisi ngiyabonga kakhulu babe Mdluli othiza umuntu lomusha njengoba ngathi kuyasi-challenge kakhulu kulendzaba ukuthi kufuna siphile lempilo lengcwele ngingafakazi nami uNkulunkulu angivulela ngalokunye ukuthi thina abantu labasha noma ikhathi esontweni qhubeka mcanco solahlekile umlomusha Ncesi Maziya uNkulunkulu akakubusise nathi sasiluzile mfundisi isikhathi sethu sesiphelile kanzi abalaleli basafuna ukukhuluma mlaleli kuze kube liviki lidako uNkulunkulu akasigcinele wena siyabumema ngalesihlanu enkonzweni
lalapho khona labo labasemindenini sihloko sithi ungamniki isathane indzawo emshadweni wakho kanye nasemndenini kusukela ngalesihlanu nga6 entsambama kanye sinabo labasha batowuhlonyiswa ngetikhali ekufundzeni kwabo ngemcibelo nga10 ekuseni kuze kube livikele litako mlaleli uNkulunkulu akubusise ngibuyisele kumfundisi Dlamini asivalele ngemthandazo. Sicela kutibongela Nkosi sekuvakele ukukhuluma kwakho siside sisagcwala emahlathi sikhuphuka tindzaba manje Nkosi sente nje ngekufisa kwakho egameni likaJesu. Amen.